Jamur nawa kepada Buna ilmiah karena ilmiahnya ipelaga poi jet ke perhiasan ke poi ancoi malim tapi dia pegah apa ayo budget ku urang yang menggali faedah semakin hari semakin banyak orangnya dumno singa tamak macam tu lusa tamah halau makin si urang makin tamak sidra urang malim tiap kah lebih le payah dikuras tenaga oleh syaitan untuk igoda agaknya ketimbang igoda si ribedro urang ibadat yang hana malim fiqh tetapi syarat urang malim fiqh hanya buara jauh daripada atahari benar ta'allam belajar olehmu. Fa innal ilma zainul li ahli. Karena bahwa sungguh ilmu itu menjadi perhiasan bagi ahlinya ilmu. Kah? Jamur nawa kepada Buna ilmiah karena ilmiahnya ipelaga poi jet ke perhiasan ke poi ya urang cukup ancoi malim tapi jet pegah apa han dari jet pegah gotnya ndak lagi kan hi memang punya urang ilmiah sih itayo pi kayo tu punya urang ilmiah yang ndak ita mungkin hi aja putih padahana Pakon ni gop dianggap ilmiah yang nabaganya sebagai perhiasan. Ilmiahnya jid ke gelanto perhiasan bagi ganyan. Malah lebih berat kekuatan perhiasan ilmiah dengan perhiasanmu. Si draurinong kosong jarau, kosong takua. Oh tega silap kah nak gepa silap no kan? Tega peduh. Jangan gelum deh nom jangan dah depa dah. Hana du, nak laga urinong. Hana ban go silap cik kanam, wa manyam lah no. Cik kai. Makanya mereka ya, lagi urinang gebuh li mesti baca nyoh nak gebuh tu lagi bhai tangen bibi ana ya cik di ilmiahnya jid ke perhiasan ke urang yang mempunyai ilmu oh tetang yang dum cik hai ulama-ulama yang nak gentung dum tapi hana je apa nyanda nghieng urang malim dah hana gentung ia muka kibang li untuk Cina urang bangai mana hidro ko dak geli cukup rohi tak dia kun pakan han tak dia kun ko urang malim karena na ilmiah baganya dah na rencana kun pi ote tak kun pakan han tak dia berarti na rencana tak dia hana ci ka ilmiahnya jid ke perhiasan ku urang yang mempunyai ilmiah wa fadlun wa unwanun likullil mahamid dan itu kelebihan ngon ilmiah lebih dari urang wa unwanun dan itu tanda bagi tiap-tiap kepujian. Wa unwanun likullil mahamid dan itu tanda bagi tiap-tiap kepujian. Ka, ilmiahnya ngan ilmiah lebih huruf, ngan ilmiahnya tanda terpuji. Ilmiahnya tanda terpuji. Wakun mustafidan dan hendak adalah kamu. Itu orang yang menghasilkan faedah. Kulla yaumin. Pada tiap-tiap hari. Akan bertambah. Dan adalah kamu itu orang yang menghasilkan faedah. Pada tiap-tiap hari. Akan ziyadatan. Bertambah. Tiap urawa benar pertama ilmiah. Tiap urawa benar pertama apa? Tayo budget ku urang yang menggali faedah. Semakin hari semakin banyak. Orangnya dumno singa tamah macam tu. Lusa tamah halau. Makin si urang makin pertama. Dikit-dikit dikun. Lama-lama jadi bukit. Bacut. Orangnya itanya yang lasa nok sa, singa mele nok sa. Nok dua. Leblah urah duit dah, leblah boh no. Leb lo himang urah duit dah, leb lo himang boh bab. Yang kan kabeh.
Iya yang si urut apa bab, hai dapat si urut apa bab. Jarumiyah padum apa bab. Padum apa jarumiyah? 27, 28. 28 urut tak? 2 bulan, 2 bulan tahu dep hidayah. Kajut tu mandum kitab. Kata beut kitab lah 2. Loncat juga lah. Pakon iklah ron, ke rawai. Wak careng tha. Madron bong memang careng. Iji bong punya hana careng bekas careng. Nya careng bekas careng mana nambong. Buat biasa memang careng. Lagi emang tak pegah mu. Man biasanya yang bo tu montasi tak pegah mu. Jadi tiap urah benam tama. Tungkur bay, tiap urah benam tama. Orangnya bab kalam. Singa bele kalam. Putra sih, setel be utu watu. Kabab alamatnya Arab tu mah. Ya kabab marfu isin tu mah. Jadi tebe-tebe be surut le ke deh. Alamat milu binawi miaton si bulu kan. Al orang yang tahu. Singa Lusa. Wah, oh hai ta ma phai ngan. Bet man tan orang sertok buat plo. Buat bau, ha? Sertok buat plo pu raw hanje tu. Sertok buat plo pu bau, sertok buat plo pu raw. Hanje tu. Hanjit berarti tayo hana tak pakai ulai ya. Kon hana ulai ya. Hana tak pakai. Lagi urang na catok na pakai catok. Catok na ke pakai dan nya han masa belangan. Menan cik ulai tayo kegehon mentong. Ke asai kana ote ta i dalam nak rek kro nak kajugut. Ku sebatai kuna mentang kajugut. Nyan nan tapi ke yang kapal law dip Mentia nyan bek lagi an tayo. Atai dalam ulai nyan kon untuk sebatai hana pui ulai ya kawan. Untuk semike yang gejuk oleh Allah. Ote tayo. Oh mantang golom so. Kon untuk ote tatikui si hana itikui juga deh nagohon macun. Kon untuk gahon atai atu ha. Yang untuk gahon pinah ke ben pakaian. Nah jun yang ada kuat tau. Di nyo gudi le Allah untuk biweng meteran je macu. Biweng dia. Buna semiki. Pupu yang je tapi kai. Ka. Minal ilmi daripada ilmu. Bumutamah sabi-sabi ilmu. Wasbah fi buhuril fawaid. Wasbah putra ikut wasbah. Ageng putra ageng. Berenang dan berenang olehmu dalam lautan faedah. Yan kata sebih dom no miet pegah mata hari. Guyua melangau katanya dalam faedah yang faedahnya lagi lah laut, le lagi laut. Sama dengan bulu tatamita faedah. Ya, faedah ma yustafadu minal ilmi au mal. Yang kekon faedah, sesuatu yang dihasilkan daripada ilmu ataupun harta. Berarti bulu tamita ilmu. Debna lo lagi le ia laut. Tafakkah, belajar fiqh olehmu. Murno ilmu fiqh. Ya, pegah-pegah tengok hanya kena fiqh. Ya, si tauhid tau. Si fiqh tau. Si tasawuf tau. Kiban cin tauhid fiqh tasawuf. Malih benar. Belajar fiqh olehmu. Fa innal fiqha afdalul qaid. Maka bahwa sungguh fiqh itu seafdal penuntun. Penuntun nan apa? Kau pocin ya ikulah. Ranking heplo hung domaya gimana? Penuntun yang membawa. Yang huwa bahasa Aceh tukang huwa getanyo ke tempat kebaikan yang paling god adalah ilmu fiqh. Hai ilmu fiqh, pakan seafdal tukang huwa. Ipu jauh getanyo daripada atah harum, ipu to getanyo ngatah halu. Ngan datang ilmu fiqh. Hai huwa ilal birri kepada kebaikan wa taqwa dan kepada takwa. Seafdal penuntun kepada kebaikan dan takwa ilmu fiqh. Wa adalul qasid dan itu yang tepat daripada yang tepat. Dan itu seadil-adil daripada yang adil. Sebab qasidnya adil ci arti ji. Cining yang di dalam ke? Pak koluhuan di dalam.
Qasdun, adlun, yakni. Ya. Bahawa sungguh ilmu fiqah itu seadil-adil jenis yang adil. Karena bahawa sungguhnya ilmu fiqah itu ilmu yang menjelaskan ia akan syariat dan akan hukum. Hukum allati yang hana jenis zalim pada keduanya. Hal keadaan kata. Karena bahawa sungguhnya itu hukum Allah hal keadaan kata. Yang bersih. Ianya Allah daripada zalim bagi hambanya Allah. Karena bahawa sungguhnya zalim itu sabit daripada tanda lemah dan kekurangan. Wallahu munazzahun anhuma. Allah bersih daripada keduanya. Jadi ilmu fiqahnya setepat-tepat ilmunya daripada yang tepat. Lain tepat, nyo dong tepat-tepat. Lain tepat. Pakon karena dengan ilmu fiqahnya tak tahu hukum Allah. Kah. Ya. Huwa biểu trừ à, biểu trừ ô còn chị mình ăn rồi à tay đi vô nó bự thử mà tay ăn được không ạ cả hua nyampe ilmu apa này nè phương này nào beri nào beri nào jung kata huwal alamul hadi ila sananil huda. Kah huwal alamul hadi ila sananil huda. Dianya fiqh itu alam. Putra alam tanda. Putra mana? Tanda. Meri ya, awal ya. Awal nabu. Tanda. Yang menunjuki ianya tanda kepada jalan terpetunjuk. Itanyo tajak ke deh ubanda Aceh. Pat musuh dengan hantom jak pak tanda ubanda Aceh. Kan terus jiraya kamna kah? Senang lu. Arti roy kan benderanya. Alamnya bendera atau bukit. Berarti ngan bukit kan kita tanda sesuatu, ngan bendera lagi tanya jak alam perang. Munyo gerak bendera hijau nyata tanya takbir untuk anian gerak bendera hijau nyata tanya. Munyo bendera hitam yang kawala ilmu. Menancit ilmu fiqahnya sebagai tanda yang iputunyo getanya kepada jalan yang terpetunjuk. Nhân kebiasaan nào đừng cốt hual ilmu mahum masing-masing badraw tayo na nahunro do biyo po ya huwal alamul hadi ila sananil huda. Dianya fiqh itu tanda yang mempetunjuk ianya tanda kepada jalan terpetunjuk. Sanan macam aja kan? Pusanan le. Upu sunan kali jaga apu. Sana naik dalam apa? Asanan bifatahin tarik wal huda dengan makna hidayah. Wahia dalalatu bilutufi ila ma yusidu ila al-matlub ay ilmul fiqh huwa alladhi yadullun. Yani kayak dullun nah yang berat. Yadullun nasa bilutufi ila tariqil yusidu ila al-matlub wa huwa al-fawdu bil hayatil abadiyah wa sa'adati samadiyah allati hiya al-wusul ila janabi rahmatihi wa sitri bil astari lafdhihi wa maghfiratihi. Lutufihi ya. Huwal hisnu. Dianya fiqah itu benteng. Yang nyanyi dengar dan amin pun hanawarahi wa fiqah aja ke benteng. Dianya fiqah itu benteng. Yunji min jami'is syada'id. Yang menjaga ia. Yunji. Yang menjaga ia. Ataupun membebaskan ia. Daripada sekalian kesusahan-kesusahan. Fiqah adalah benteng. Penjaga yang pelepah urang mita ilmu fiqah daripada kesusahan. Sebagian daripada kesusahan bangai. Bangai yang sabah susah yang paling raya. Ngon sebab tamita ilmu fiqah nyo gelah urang daripada apa? Bangai. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyadun ala syaitani min alfi abidin.
Maka buah sungguh urang malim fiqah yang sidraw. Maka buah sungguh urang malim fiqah yang sidraw. Yang mutawarri'an. Yang war'a. Maksud war'a yang menjauhkan diri daripada yang haram. Itu lebih berat ngon di atas syaitan daripada bedro urang ibadat yang hana malibika. Kan urang ibadat malibika, urang ibadat malibika mulia sih daripada bedro urang abid yang hana malibika. Sidra urang malibika lebih le payah dikuras tenaga oleh syaitan untuk igoda agaknya ketimbang igoda si bedro urang ibadat yang hana malibika. Tetapi syarat urang malim fiqahnya buwara'a berjauh daripada atah haram. Benar.